Utakmice kako se ti vidi to sve? No dobro, mi smo najbitnije da smo ostvarili pozitivan rezultat, da smo došli, mislim da smo svojim rezultatom već jednom nogom u finalu kupa. Dobro, pokazali smo danas bolju igru, kombinatorike više, bilo je malo i grešaka, ali sve u svemu možemo biti zadovoljni i okrenuti se sljedećoj utakmici u Gradskom vrtu i ići po 3 boda. Zagreb? No dobro, mogu reći malo da me iznenadio jer bio je dosta bezopasan i ne mogu se sjetiti nikakve njihove opasne prilike. Je vam lakše malo sad nakon ovog utakmice s obzirom da ste protiv Belufata zabili jedan gol samo na polju, znamo što je bilo? Pa ne želim se vraćati unatrag, mi idemo u utakmicu koje su ispred nas, vraćamo na njih. Protiv Belufa, što da kažem, znači, ostalo je 1-0, a moglo je biti da se otvorio neke prilike i više golova razlike. Najbitnije da hvatamo iz utakmice pobjedu i da čekamo Kikska i Duka, ne samo znači negdje kiksati, a važno da se dižemo igre. Gdje misliš da Hajduk može kiksati? Ima još koliko, 12-13 utakmica do kraja, negdje će kiksati, neću se sad zamarati i misliti gdje će oni kiksati, mi moramo se s nama zanimati i gledati da mi ne kiksamo nigdje i da uzimamo svugdje 3 boda. U slučaju tako, ako ćemo svakog pobijediti, mislim
na nama je da pobjedimo sve i onda se ne moramo zamarati sa Hajdukom i Kiksom. To je veliki pritisak kad znaš da ga krasi da ne moraš pobijeti sve u utakmici. Pa zašto, mi smo profesionalci, ićemo iz utakmicu pobjedu. Mislim, glupo je postavljati bilo kakav, kažem, idemo iz utakmicu pa ćemo vidjeti. Zašto ne? Napravili smo i prije jedan veliki niz pobjeda, ali kažem, ićemo iz utakmicu i vidjeti. Znači, Hajduk pobjedi sve utakmice. Pozdravi Šabića. Hoću. Evo idem.